Ketheka sana mutegeri wa Meru TV mbitikire nkugwatawe nikire chichigetu kiambieleke mubango ya turinga imentuku ya Jumatano tariki 18 cha mweri uyu ethatu mwakene uyu turi yo 2026. A very beautiful morning akirinkethi chiage chomba ketheka sana awo tuthiatirite na rakwendo tuthiatirite uri kuma kaunti ya Meru omea kaunti ya Meru na kinyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya mbitikire na gitio gikinene nkugwatawe ni akiri Meru TV rukire mubango ya turinga imeke chichigetu kiambiele nende anchokerete kenda tumba kwethera tukiaile yara yandiki ngatheti ne na rwari ndi watirite ngatheti ya The Daily Nation na ndono kathumba ira chikwege na ngatira chiothe kumba kwethera wichi wa tananjira itaririte makenda nende mathaja gitanga awithira ukiumara ndukenira kwina woyu watire ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ire kumba kwethera ukithira ndukene kenda witana mbere na kuthoma mantu kathumba yara yandiki ngatheti ne ya The Daily Nation nontu yandiki nontu bokwa na nontu boku kenda tumba kwethera tukimenya yara ya witana mbere Meru omenya Meru na kinyanthiguru ne yetu ya Kenya ikiloketie ndeka 40 na yela kenyuma ya thaimwe cia rukiri kumba kwethera sikiro wa marika na tariki ni 18 mitandao ne yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube tuikuo ya Meru TV Kenya rutererwa pang na Signet Meru TV Kenya na kinya urikane no ututumire ntumiri ukulukira namba yetu ya 0748 918 901 0748 918 watwira uthiatirite wintere iriku na ni bibio ngwa ukumba kwithira ukithoma na kumenya ukulukira bubango ya turinge metukirwa ri au kwa Meru TV ni wambeta muthoni wa kiramana na akaretera chinchi na ya chinchia ankethira ngikwira imwe kwa imwe babiri ukulukira ngatheti ya The Daily Nation lakini boni bothio bwa ngatheti ya The Daily Nation boni bothio bwa ngatheti ya The Daily Nation ngwetike nende tuketa na mbere na kumba kwithira twithoma ndono kathomba no ntuikuona kwina ripoti kathomba mam ira chiandike ngatheti ne ya The Daily Nation anga mbicha ya ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne kambere ni mbicha ya President William Ruto akiariria muingi na ranende awe guru title kana yandiki gloves are off gloves ni betu ikajana nende na rutete aboni nyuma yawo kumba kuthira kano baichokanire miario ana tongere barutere ruregani ni thirikari runo ripenji enya na penji ya ithano penji ya ithanthatu na runo rwege nende Winnie Odinga urani mwari wa Raila Odinga iyaka kuinya nkoro wetikire gwitaniria ngwe na anku wawe urombere kwithira akiwetwa kurwamira kya makia ODM penji inyanya na rono buranende rwangirwa wandikani bwarimu rwa TSC batia kaba kondotua mataene nyuma yabo kumba kwithira nende bate kumenya interns arimu interns baraba kurutana grade 7 8 na kinya 9 inabakethira bati barane nkuruki ya ngiri 40 na bana achibitari ya Nairobi Hospital and airekeri bachibitari ibombe kwithira bagichumiria na kuga wabatete akona chibitari yomba kwithira igita ikierekera anjirira itiagirite ndono ine ingi kathomba chingatheti ne ya The Daily Nation na betkire twaile karatasi katwile kangatheti ya The Daily Nation karatasi katwile aikaina rono arweye nende county chetu kana thirikari chetu cha matura na ra riboti gukulukira a controller of budget wijikene ya Margaret Nyakango ariwa nkuruki at least that 4 counties nire chumbetu kwithira chiki depend na ntubaraba kwajua imagine egwa tuika mbechire county chikumba kwithira chiki na chombere kana chikibuthi na choma endeleo imbecha chia chibitari teni kuwa ni report umbekte kwithira ikirutwa ni control of budget uranende wijikene ya Margaret Nyakango ariwa county nyingi niremi akumba kwithira bakia na mitaratara ya gutiyiri bakumba kwithira bakioya ni ya revenue kuringana na report yewe ariwa county ya Nairobi kuringana na report yewe iriwe county ya Isiolo wake Nairobi Uasin Gishu Tana River Samburu na Kinya and Narok counties iranende itena revenue cha kumaruterene rwa chibitari ariwe nende county ichiremi kuibangania kenda utira ibakumba kwithira bagitire na mbere amitaratara na mirandi yo bura kwagirite untu boibokiretie alarm kana sounding as an alarm aranende thirikari cha county chienamite kuma kirimbeche chumba kwithira chiki coronia from 9.73 billion akwina makiri 26.94 billion kiuni gichunchi akia 27%.
Karatasi katatu aikana riboti ya burane ndi kwithirite kwina kuchanio katikati ka governors na ntubara abombere kwithira bakithiro bichine bara baombete kwithira bakibuetwa kana kwewa ngui ni governors bara bari kuo bagatene ibaremi kuitaniria ngui na bara gukwirikana kwina ndi kuchanio katikati ka governors kiri thirikari cia matura na katikati ka antubara ombere kwithira bakithira obichine bara bomba kwithira bandiki na miaka na ukethira contractio itomba kwithira chikithira kuna ndi gwitwika governors baruo batigumba agwitaniria ngui na bono ntubate kubathikira bairomba nende ugia kwithira governor ndira kauma no waume na ntubawe bu abo bakwithira bukenda kwagirithia gwitine mbere bwa makaunti penji ya inyakara na karatasi katuna akaruo kangathiti ya The Daily Nation ina ronorangu kwirite rocho rimbicha au karatasi ne kambere kangathiti ya The Daily Nation bone nyuma Rais William Ruto kumba kwithira nende akiumara na guchokaniria miario na kinyawe kumba kwithira akitharika irumi amechamanio ne yawe ya gisiasa muthenya yoro Rais William Ruto na rombere kwithira akiona ne rutero rwawe rungi arurantu batichi nyuma yawe kumba kwithira akiumira kilingone na kuona ni akitharikira irumi antubara abarutero regani ni thirikari ngikuote miario yawe mwe ari hata wale majamaa wa opposition our opposition agenda yao ni moja tu William Ruto na kama mnataka tuende hapo mimi niko tayari au nende barambirie gwita au ako tayari ngikuti miari ongewe araugire atiriri iko mwingine hapa Kitale hata sijui aliachiwa kiti shamba na watoto na ndugu yake ataongoza nchi aje na hawezi ongoza boma yake enda njenga nyumba kwako na utafute bibi uachane na mimi yote miario kwa ndui miario ya Rais William Ruto miario tumethe kinya baba ingi abakithira bagichumire na kuonania kuria kwa ndo kwa bakiwa miario yombike kwithira ikirutwa ni rais wa Nthiguru karatasi katutano kaina ruono rwa nende gwitwika Kenya baraba bakurona na Nthiguru ni Russia batumba kwithira bakia compensated kinya abagakua kana ntubuthugu bakarikira batithira bakia compensated ni thirikari itumikio batia compensated ni thirikari akiaria Mundavadi arawire baba inge bo ibara wambere kwithira bagita Nthiguru no ira uti agreement yombere kwithira igisainwa na batakulukirire obichine cia thirikari bagi kwa Nthiguru ne ira cia Russia kuune ndi ari wa thirikari titijari akumba kwithira ikiba compensate ndira mantu nyomba kwithira ye bakarikira na Nthiguru ne achia Russia tukauri kaba akinyere Nthiguru ne cia Russia ate akiwiki uria uti mutombikie kumira na tuchukiria karatasi ne gatuthanthatu aikaina roniro mwari Raila Odinga wijekene ya Winnie Oburu Odinga urane ndi achumirite na akona ne yakakwinya ankura wewe witikiria akomba kuthira bakirutaniria ngui na nkuokie Oburu Odinga nyuma ya Raila Odinga komba kuthira ari gukua gutwiko Oburu na komba kuthira kirwamira kiama kia ODM Winnie Odinga nende ni mubunge wanarora ntere na wanarora Iyala achumirite na kwa ITR komba kuthira kirutaniria ngui na Daktari Oburu Oginga kenda gwitithia na mbere anakugwatanithia kiama kia ODM kana Orange Democratic Movement akira nikyo ODM ainda Odinga ariwa nyuntuko ciao kanyuma netherite akionekana kugwatanira na barabo mbere kwithira bakiumara akiamenekia kia ODM yabo Edwin Sifuna angavana wa county ya James Orengo lakini thaina ikuwawe ITR kumbe kwithira kirutaniria ngui na nkuowe Oburu Odinga akiaringe kutumiario yawe ariwa kiama imuchie na yoni muchira baba ombere kwithira kiaka ni atambo mike kumara muchie inambetikia ari wote kontundina kuko wita uni ndunga tura muchio baba ombere kwithira agiaka na muchio kwariria iyo ngwataniro ya kiama kia ODM penji ya inyanya kana karatasi katunana kangatheti ya The Daily Nation kaina rono burane ndi rwangirwa TSC bombe tukwithira bakitrima ate ne batikumenya ne ate bageta na interns ari mu interns barabo ombere kwithira bakiri
nkuruki ya 44,000 bakiwa nende thirikari iriwa itina mbecha acha kumba kwithira ikibariana aba bairomba ari bethira bakiandikwa iraitawa permanent and pensionable na bare mokumba kwithira bakiandikwa indi twanya tuoto ngui itumbe kwithira tukithira riu ni riromba ria TAC thirikari ni iriwa itina mbecha acha kumba kwithira ikibandika arimu ba ibonde arimu bari kana abandiki kumba kwithira kuritana aritwa ba grade 7 grade 8 na kinya grade 9 na kire mutaratara yo kithomo yumweru wa CBC nende gwitwika bagia ukaraka bakabuto ngugiri kana ngwicho cia karaka chikathira ana boare ni bau bakomba kwithira bakibarutana karatasi ge 10 aikaina ruono rwa cibitari iraya Nairobi the Nairobi Hospital nyuma yama batongerie kumba kwithira bakiumara abakumba kwithira abakigwatwa barombera kwithira bakigwatwa ane mtu kumenyekana ya Daktari Jacob Alukuru Oboaka, Daktari Chris Mbichange Nyamaratandi lawyer Samson Mbuthia Kinyanjui na kinya Daktari Valar Akinyi Gaya barombera kwithira bakiriana na medikithia yara yorobete kwithira ya ituma bakiwatwa na bomba kwithira bakiuma na bondi ya milioni 5 bono nyuma mathaya makai internet ya Bungoma Rais William Ruto akumba kwithira akigikanua na akiriana na ngutu cia tambate nwe obete kwithira agituma antuba abethira bagikirwa mpine karatasi ge 10 na kamwe kaina ruono rwegie nende bura thirikari ikumba kwithira ikiromba gwitana mbere na kugwatira ithomo bi bia utiano bundi kana artisan courses kenda utira ana ibakumba kwithira tukiona twanya tongu wikiri boost skills na kinya job opportunities kenda youth abareka kurira kaita konde bakiwa utitwanya tongu ina utengui achirio cha kumba kwithira bakirita karatasi nega 15 kaina ndono chia county na raura nende county ya Rift Valley yombete kwithira iki tambecha mungana yo chiringi 1 billion akiri ngosti workers kuririkana nterichi ya Rift Valley akwina ngosti workers baranende bakuria mbecha 1 billion oikomba kwithira ikithira na ngosti workers babere guchuwa batikomba kwithira abakionekana wao karatasi nekai 15 na kaina rono rwegie biashara ararende gutwika ntukembethi kuruna kinya antu bara abatwire na mawathi baitumairiro ryo kinya bakiwa baya batenda cia thirikari indira chomba kwithira chikiumira kwina rimbo kwina court order kana petition yombete kwithira ikikwa court ya komba kwithira iki challenge caps irwangiro ba kwithira rukirikithia into bira bitu ya theguru ya Kenya kana bigutumirwa bi sawa ugia kwa ile kinya kiri kintu kire kyonthe ura au aiti kwithira kwina kalogo ka caps okuna ndiko wetete narora court kenda kumba kwithira bakiebaebelia import charge fee kana mbecha ira caps ayomba kwithira igichange ndira mtu akwenda kurita into andigurune chia o mihikilo gitendeka 50 na inyana ikona yaka utendo nengechi kwa ngatheti ne ya The Daily Nation amutegeri wa Meru TV na ngikuromba no umare ndukene ria kwina uwe awithire ukiwatira ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ingi irokethira aundu kene kenda witana mbere na kuthoma mantu nkuruki jira yandiki ngatheti-ini ya The Daily Nation ni wambeta muthoni wa kiramana ukaita kore no ntunchokerete na mbango yo kwarire mantu jegie mental health aratukethera turi daktari Kiprotich kenda itana mbere na kututhomethia mantu jegie mental health ni rwari turia ilia trauma and it healing ni atamtomba kwithira akimanisha indira kethere kulukira kaita gakaumu ukaigwa antu barabara kwina nwe bakiwa iyo ni trauma hiyo ni mambo alipitia hanja heal tuketha tukiarire mantu jegie trauma and it healing turi daktari Kiprotich kumanarora cibitari ira interechi ya kaga ya kutegera mantu jegie ugima bomwiri bwa kimathwani ni wambeta muthoni wa kiramana mbere na ututhiatira namba chetu cha kuandika SMS ni 0748918901 rutira Facebook na kinya YouTube tuikuo ya Meru TV Kenya.